تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا رسولان لے گلیشی غرالے ورکڑے منگا بعض دی تب بعض وانے منہم من کلم اللہ بعضی دیناری چا اللہ وسرا خبر کڑی بے واسطے ورفع بعضهم درجات اپور تکڑے بعضی دی یمانی یو دینا پوشت درجوں واتینا عیسی ابن مریم البینات اور کرو منگا عیسی عزوی دا مریم تاخکار حکمنا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَكَلَّكْرَهُ مُنْغَدَيْ بِرُوحِ پاک سرام وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَكَ اللَّهُ تَعَالَى غُخْتَيْنُ جَنْگُنَ وَنَوِكْرَا كَسَانُ شِرُسُ دَرِ پیغمبرانُ نَوْ من بعد ما جاءتهم البينات پسائن شراغلو دیتا اخکار حکمنا و دلیلنا ولیکن اختلفوا لیکن ای مختلف شو قرآن کے فمنهم من آمن نبائد دینا سوک دی شیمان روڑو ومنهم من کفر وبائد دینا سوک دی شی کفر حکم ولو شاء اللہ مقتدلوا وکاللہ اختین جنگ بنے کڑے دی رسو خلقهم ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تعالیٰ کی سچواری یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرچ کوئے داغنا شمن تاصل درکڑی من قبل ان یاتی یوم مخید دینا شراب شیدہ سروز لا بیعن فیہ ولا خلت ولا شفاء نبی خرسول پائے کی و نبی دوستان فیدہ مند و نبی سفارش والکافرون هم الظالمون و کافران خاص دی ظالمان دی اللہ لا الہ الا ہو اللہ شرے نشتے اس حقدار دا بندگے سوا داغنا الحی و ہمیش جندے دے القیوم انتظام کو ان کے رٹول عالم دے لا تاخذو سنت ولا نوم ننسی آغلرا پر کاریو نخوب لہو ما فی السماوات وما فی الارض خاص داغ اختیار کیا سیزنا چی اسمانون کیا شریز مکہ کے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ سوک دے آج سفارش اکڑے شیدہ پا مخی مگر پا اجازت دا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم عالم نے اللہ پائے حالاتو شدی مخد دی و سشد دین رسولیم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء انشیرہ گیرولے دی حصہ دا علم دا اللہ نام مگر آقدر چا اللہ تعالیٰ غاڑی وسع کرسیو السماوات والارض رسید لدا دا کرسی طول اسمان نوزم کتا فراخ دا کرسی اسمان نوزم کتا ولا یعودو حفظهما ونستڑکی اغلرا ساتنا ددیم وهو العلی العظیم واللہ تعالی اوشد والویشان والرین لا اکراہ فی الدین نشتر زور پچاوانے پا عقیدہ کے قد تبین الرشد من الغیم کو یقیناً خخکار شوید ہدایت دسر کشینا فمن یکفر بالطاغوت نچاچ انکارو کو دبندگئے غیر اللہ نام ویومن باللہ و یقین ساتھ پا اللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى یقین راتنگ کرد کڑای مضبوطا لن انفصام لها نشتر ماتے پریکی دل داغی واللہ سمیع علیم اللہ رسوری پارس پوئے رہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالی دوست مددگار دی ایمان والو
یخرجون من الظلمات الى النور وباسدی لرادت یرون رناتا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت آکسان چی کفر کردے مرگری ددید طاغوتیان دیم یخرجونهم من النور الى الظلمات وباسی غیر راد رنانت یروتا اولئک اصحاب النار دا کسان دی اور والا هم فیہا خالدون ایبا پدے اور کے ہمیشویم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہم آئین گورے حال لاغ چاہتا چی جگڑے کول ابراہیم علیہ السلام سراپ بعض رب داغ کے ان اتاہ اللہ الملک ددی وجنا چی ورکڑ واغتا اللہ تعالی سبات شائی اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت کلچ ویل ابراہیم علیہ السلام رب زمان غذات جندی کول امڑ کول کئیم قال انا احیی ومیت ویل دغی سڑی زم جندی کول امڑ کول کولشم قال ابراہیم ویل ابراہیم علیہ السلام فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق یقیناً اللہ تعالی راولی نور دا مشرق دا طرفنا فاتی بها من المغرب نتیرا ولا دا مغرب دا طرفنا فبہت الذی کفر نچپات شاہ سوک چی کفر اکڑو واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالی حجت نخی دلیل نخی دا سی قوم ظالمانو تا او کالذی مر علی قریہ یعنی قتلی دا پشان دا غشا چور تیرش یو کلی باندے وہی خاویت علی عروشا او کلے پریوتیو پخبل چتنو باندے قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها اوی پس طریقہ بان جوندے کہ اللہ دا پس مرگ دائینا فاماتهم اللہ مئت عام نمڑ کا اللہ دلراؤ مڑے اسات سل کالا ثم باسا بے دوبارہ جوندے کہ وعلکم لبس اللہ تے تپوسو کو سمر وقتی ساروے تو قال لبس یوما او بعد یوم اگوی زی سارشمی اور اسپورا بلکہ بازی ٹکڑا دروازم قال بل لبست مئت عام اللہ تو فرمائل بلکہ تخوی ساروے دسل کالام فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنہ نو ورد خوراک سیستا اور اس کا سیسترین ندی بدل شیعام وانظر الى حمارک و گراخ پل خرطام وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ او دادی دا پارا چی گرزو منگتان خاد پار دا خلقو وَانظُرِ لِلْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا او گورا ڈکو در خرطا سرنگی خوزو منگائے لرام ثم نکسوها لحما بیاغندو منگائے تغوخام فلما تبین اللہ ارکلا شدد خخکار شوام قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر دوئے زپوئے گم یقین اللہ پارسی بانے قدرت درون کرے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى او کلچو ابراہیم علیہ السلام اے رب زمان ما توخائے سنگ بجوندی کے تموڑ لرام قال ولم تؤمن اللہ سے تپسکو آیا ولتنمنی قال بلا ولكن ليطمئن قلبي اغوی ہاں زخمنم لیکن غارم دی دا پارا شکلک شیز زمان قال فخذ اربعة من الطير اللہ فرمائل انی سائے و سلور دا مرغاننا فصرهن الیک نو ٹکڑی ٹکڑی کدی زان سرے و ساتا ثم جعل لا كل جبل منهن جزا بیا کیگدا پہر نزدی غرد دینا سے ٹکڑا ثم دعہن آیاتین کسایا
بیا آواز ورکدیتا نرازی بتا تا منڈی بوہی منڈے وعلم ان اللہ عزیز حکیم یقین ساتا چلا تلا زور ورد حکمت والدے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثال مالونو دائے کسانو چھ خرچ کری اخبر مالونا دا اللہ دین دا غلبی دا پارام کمثل حبت نمبتت سبع سنابل پشان دا حال دے او دانے دے شرازرغن کی وگی فی کل سنبلت میت حبا پار وگی کی سلدانی واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ زیادی کی چال رشواری واللہ واسع علیم واللہ تعالی فراخ فضل والد عالم دے بادشاہ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله آکسان چھ خرچ کی مالونا دا اللہ دا دین دا پارام ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى بیان کی رسو پائے پسے چھ خرچ کری سزبادنا نہ تکلیف ورکول لهم اجرهم عند ربهم دی دا پارا ثواب دا دی دا نفقات دے پنی دا رب دا دی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ویسیرا پدین ودی غم جنکیم قول معروف ومغفرا وینانک و بخنک خیر من صدقتی یتبعها آذا ورد دائے صدقینا چکی اور پسی تکلیف ورگول واللہ غنی حلیم اللہ تعالی بے حاجتا صبرناکم دے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى مباطل وے ثواب دخبل صدقو پزوادن کولو پتنگ ولو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس کش پشان دا باطل ولو دائے سڑی چھ خرچ کی اخبر مال دا پار دا خودنے دا خلقو ولا یومن باللہ والیوم الاخر ایقین نکی پا اللہ و پر رستنے فمثلو کمثل صفوان نو مثال دا خرچ دا صدقیم پشان دا حال دے و ہموارے گٹھے دے علیہ تراب چپائے بان خورویم فاصابه وابل النور سیایت شبید باران فترکه صلدان پریدیائے لرخویام لا يقدرون على شيء مما كسبوا واسبنوا مدا خلق پیس ثواب بانے دائملنا شریک لیویم واللہ لا يهدي القوم الكافرین اللہ ہدایت نور کی اور ثواب نور کی قوم کافرانو تام ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثال دا شان چھ خرچ کی اخبر مالونا دا پار دا لٹولو درزاد اللہ و تثبیتا من انفسهم و دا پار دا کلکوالی دا نفس اخبرهم کمثل جنت بربعام پشانت باغ دے پسربز مکام اصابها وابل فاتت کلها وکلها ضیفین ورسی آیتا شبید باران ورکی اخبل میوے دوچن دوچن فإن لم يصبها وابل فطل نکون رسی آیتا گن باران لگ باران والا پوریم واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاملون چتاسو کوئے لدن کے دیں ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل وعناب آیا خوخوی او تنساسو شداغ دا پار باغو نید کجرو دانگرو تجری من تحتها الانہار شبیگی لان دائے ولیم لہو فیہا من کل ثمرات دد پارا پائے کی نور ہر قسم آمدنیم وصابه الكبر ورسدلی دت زوڑوالے وله ذریة ضعفاء
او تد پار اولادی ہو کمزوری فاصابها اعصار فی نار ورسی آیتا او تیز سیلے چپائے کی ورمی فاحترقت نو سزیدا باغ کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغسی وضاعت کی اللہ تعالی صادق بلایتون مثالون لعلکم تتفکرون دل پارائش تاسو پکی فکر نکار اخلائیں یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرج گوئے دکھرا حق مالنا تاسو گٹھے پا تجارت وغیرہ ومما اخرجنا لکم من الارض او دائی سیزن ناچی منگرو باسو تاسو لرا دزمکنا ولا تیمم الخبیث منه او قسم کوئے در دید حغینا تنفقونا چی خرچ کوئے ولستم بیاخذیه الا ان تغمضوا فیم او نے تاسو آغستن کی قبل ان کی دائر دی بخبل حق کے مگر علا شتا استر کی پٹی کے دائے پاغستلو کے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ یقین کو اللہ تعالیٰ بے حاجت دے سائل شویدات دے الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاثر وعدی کی ایمان یری تاسود فقیرینا ویامرکم بالفحشاء وکم در کی تاستب بخل کولو واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا واللہ تعالیٰ تاثر وعدی کی د بخشش در کولو دخپل طرف ناو د زیادی مال در کولو واللہ واسع علیم اللہ فراغ فضل والد علم لرن کریم یوت الحکمت من یشاء ورکی پوخ علم د قرآن چالچ واریم ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وچالچ ورکرش پوخ علم د قرآن یقینا د کتابنا مگر خالص عقل والا وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر آج خرچ کرے تاسو سے خرچ بے تعینہ یا آج تاسو منخت کری سمنخت معین فإن اللہ یعلمہ یقینا العالم نے پر ہر سم وما للظالمین من انصار نشتر ظالمان در ایسوک مددگار ان تبدو صدقات فنعما ہی کتا سو اخکار ورکوے صدقین اخکار ددا اخکار ورکول وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اکتا سوی پٹے ورکوائے فقیران و محتاجو تا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ندک دیر خیر دستاسو وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اور لرکی با اللہ استاسونا استاس گناہونا واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالی استاسو پاملون مانے خبر لریم لیسا علیکہ ہداہم نشتستا پزیم باندے رسول دے خلق و حق تام ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ حق ترسی چال جواریم وما تنفقوا من خیر فلانفسکم ناچ خرچ کو اے تاسو سمال دین اشاعت پارانو داستاسو فیدو لردیم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله اور تاسو خرچ نہ کوئے مگر د پارا د لٹولو د اللہ د مخ وما تنفقوا من خیر يوفى اليكم آج تاسو خرچ کرے حلال مال نہ پورا کی دے پورا بدر کی دے اشتا صدایا جرم وانتم لا تظلمون بتاسو بائے ظلم نشکے دے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله خرچ ورکوائے نفقات ورکوائے محتاج و خلقتا آج بنکڑی شید اللہ دین پارا لا يستطيعون ضربا في الارض وسن درید سفر کولو بزمک کے يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف گمان کی پری بنے نا خبر سڑے
مالدار دا وجد زان بشکلو دا حرامنا تعرفهم بسیماهم خطی پی جنی پخاص نخدائی لا يسألون الناس الحافا سوالون انکی دخلقنا بے حاجتا بے ضرورتا وما تنفقوا من خیر آج خرچ کرے تاسو سحلال مال فإن اللہ به علیم یقیناً اللہ تعالیٰ پائبان علم لرن کرے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار آکسان چی خرچ کی اخبر مالونا دشپی و دروازے سرا وعلانیتا پٹوخ کاران فلهم اجرهم من ربهم ندیل رسواب ددید خرچ کولو دے پنی رب ددی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ونبی حسیرا پدی بانے ونبدی غمجن کی الذين يأكلون الربا آکسان چخری ربا لرام لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس نب پاسیگی د قبرنا پر د قیامت مگر پشان د پاسیدلو د هغه چا چې ګډوډ کړی هغه لر شیطان د وجه د وسوسې او د وجه د لګېدلو د پیرانو نام ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا دادری وجنادی وائی یقیناً آخر سول پشانت ربا دی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا او حال دے حلال کرے دا اللہ تعالی خرص واللہ حرام کرے دے سود کا غسل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ناغسوک سرور سیداغت وعاز دا طرف دا رب داغنا نمانش دے دربانا فلہو ما سلف نتد پارا حغدی چمخت تیرشویم وامرہ الى اللہ معاملت راتن کی اللہ تسپار لے شیدام ومن عاد آسوک چراو گرزید بیا حلال کرنو رباتا فولائک اصحاب النار دا کسان دیور والا ہم فیہا خالدون دی بپور کیا میں شریم یمحق اللہ الربا روانی اللہ تعالی محوکی برکت دمال ربا ویربی الصدقات و زیادی کی و برکت شی بصدقات کے واللہ لا يحب كل کفار نصیم واللہ تعالی من کیدا چاثر چڑیر کفر کی ڈیر گنہگاری ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چی مان راوڑے عمل نکی مطابق د وحی سرام واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة و پابندی دمان زکی اور کئی زکاة لهم اجرهم عند ربهم دید بارا ثواب دا عملون دید بنی ضرب دید ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونبيه سرابدي ونبدي غمجن کی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ایمان والو یرکو اید اللہ تعالینا وذروا ما بقي من الربا اپرید ہا مال چی باقی پاتی استاسو دا سودنا ان کنتم مومنین کتاسو ایمان والا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَوْنَ کتاسو دا کار فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مخبر شے بلوی جنگ سراد اللہ و رسول دا طرفنا وَإِن تُبْتُمْ او کتاسو توبوی استدربانا
فلکم رؤوس اموالکم تاسو لرا حق دے اصل دمالن استاسو لا تظلمون ولا تظلمون وتاسو ظلم کوئن وتاسو ظلم کے دیشیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ او کبھی دا قرض دار تنگس فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ لازم دی پتاسو محلت ورکل تر وقت آسانتیا بورے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ او کہ خیراتو کے تاسو آغت معاف کہیں دا غرد تاسو لرائن کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئے واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله او یرو کہ دائر وزنا پیش کی دے بشے تاسو ٹول پائے کہ اللہ تعالی ثم توفى كل نفس ما كسبت یا وہ پورا اور کریشی ہر تنتا ہاش عمل سکڑی وهم لا یظلمون او بدی بے ظلم نشکے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین ایمان والو کلش معاملو کے تاسو بقرض سلام الی اجل مسمى ترنیٹی مقرر بورے فاکتبوا نولی قیدا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل او لکلیو کی ساسمینس کی او لکن کے بینصاف سرام ولا یاب کاتب ان یکتب انکار انکی لکن کے دلکلنا کما علمہ اللہ فلیکتب لکچ خودن کڑے دتا اللہ تعالیٰ نلکل لکیم ولیملل الذی علیہ الحق و املاد کیا سڑے شپاغمانے قرض دے ولیتق اللہ ربا و یردکی اللہ نشرب دے ولا یبخس منہ شیئا و کمید نکی داغین حس کمید فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا نکویا سڑے شپا من قرضی قم قلیا کمزوری او لا يستطيع ان يمل هو یا وسن لری شملاو کلیشی دے پخولا فلیملل ولیہ بالعدل نملادی کی دد اختیار من سڑے پہ انصاف سرام واستشهدوا شهيدين من رجالكم اگواہان نسید وگواہان استاسو دناری نونام فإن لم يكونا رجلين نکنی گواہان بسڑیم فرجل وامراتان یو سڑی دیو دو زنانام ممن ترضون من الشهداء دا چناش خواہ تاسو اغیل راد و گواہ اور کن کو نام ان تضل احداہما داد و زنانا ددی و جنجی کیر شید یغینا فتذکر احداہما الاخرى یاداشور کی دغیو ابلتا ولا یاب الشہداء اذا ما دعوم و انکار نکی گواہان چکل روبل رشید پارد گواہے ولا تسأموا ان تکتبوهم او بدم گنے تاسو لکل در قرض صغیرا او کبیرا کلگی او کڈیری الى اجل سردنے ٹھیرانا ذالکم مقسط عند اللہ داڑیر انصاف دے پنیز اللہ واقوم للشہادہ و برابر ان کی دے گواہ دے گواہان لرام وادنا اللہ ترتاو اور دیر نزیر دیتا چستا صبح شکن راضی بیوبل الا ان تکون تجارتا حاضرام لیکن کبھی سوداگری حاضرام تدیرونها بینکم اڑوے راڑوے تاسواغی لرا قرآن اخبلکی فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوا
ننشت بتاسو گنا پنلی کلو دائے کے واشہدو اذا تبایاتم گواہانوی سے کلش سخر سول گوائے ولا یضار کاتب ولا شہید اور ضرر دنشی اور کے ریس لکن کی تاؤن گواہتا وَإِن تَفْعَلُوا كَوْكُتَا صُدَاكَارٌ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ يَقِينًا داغٹ گناہ دین خطر بتا سبورے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرَكَوَيْدَ اللَّهَنَا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تعلیم درکی داست اللہ تعالی وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ واللہ تعالی پارسی بانے پوئے لریم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا او کہ تاسو پا سفر وان او نومے تاسو سگلکن کے فرحان مقبوضا نجائز تاسو لگانا قبض کری شویم فَإِنَّا مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ اعتبارو کی باعث تاسو پا بعض وانے فَلْيُعَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ناداری کی آغا سڑے چاغمان اعتبار کرے شیرے قرض داغو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا وَيَرْضِكِ اللَّهَ نَجْرَ بْدَلَّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمُپْتَوَئِ گواہی ادا کول وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ اور جاش پٹکڑا گواہی یقیناً گناہگار دے زرد واللہ بما تعملون علیم واللہ تعالیٰ پاملون چتاسو کوائے علم لرون کے دے للہ ما فی السماوات وما فی الارض خاص لا اختیار کیا سیدنا شدی اسمانون کے آشریز مکہ کے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَكَخْكَارَ كَوَئے تاسو آج استاسو بزرونو کی او تخفو یا پٹ ساتا ہے يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ حساب بکی تاثر پاغی اللہ تعالی فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ نبخن بکی چالچ غاڑی وَيَعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ عذاب بورکی چالچ غاڑی واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالی پاسی بانے قدرت درون کے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ایمان راوڑے رسول پاغیش نازل کرش راغتا طرف درب دانا انور مومنان صحابہ کلنا آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله طول ایمان داوڑے پا اللہ و داغ پا ملائکو پا کتابون داغ پا رسولانو طول داغ لا نفرق بین احد من رسله وائدین جدائنکم پا من دیشا کے رسولانو داغنا پا ایمان روڑلو کے وقالو سمعنا واطعنا ادیوائی من قبول کرے ومنگا تابداری کو غفرانکا غاڑوستانا بخنا ربنا اے رب زمون و الیک المصیر و خاصتا تدی گرد اللٹولو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف نور کی اللہ اس نفستا مگر پقدر دوسدا لہا ما کسبت ہر نفس دا بد داغنے کم اللہ شد کریم وعلیہا مکتسبت پار نفس بانے سزا داغ بدم اللہ شاہ کریم ربنا لا تواخذنا دیوائی اے رب زمونگ منی سے ان نسینا اختانا کئیر کمونگا یا خطائیو کمونگا ربنا اے روزم ولا تحمل علینا اسرا ومبارک پنبانے غٹ گناہ کما حملتو علی الذین من قبلنا لکتا شدا بار کرو بائے کسانو چیزمون مخی ترشویم
ربنا اے رب الذنب لا تحملنا ما لا طاقت لنا به وما شیپ منگا بانے حوائش زم وسنی دائر پورت کولو واعف عنا معافیو کی زمنا واغفر لنا وبخنو کی منگتا وارحمنا ورحمو کی پم انت مولانا تزم مولائے فانصرنا للقوم الكافرین نغلب راکی منتاب قوم کافران باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ شرے نشت حقدار دبندگئے سوا داغنا الحی القیوم ہمیشہ جوندے انتظام کو ان کے رٹول عالم دے نزل علیک الکتاب بالحق نازل کرے اللہ تعالی نے کتاب حق کارکولو دپارا مصدقا لما بین یدیم تصدیق ان کے دے داغ کتابون جدنا مخیوم وانزل التوراۃ والانجیل اور نازل کرے اللہ تعالی تورات و انجیل من قبل مخید قرآن ہدى للناس ہدایت دپار دخلکو وانزل الفرقان و نازل کرے اللہ جدائی راستن کی پمند حق باطل کے ان الذین کفروا بآیات اللہ یقینا کسان چی کفر کرے پایتون دا اللہ لہم عذاب شدید دید پر عذاب دے سخ واللہ عزیز ذو انتقام واللہ تعالی زور ورد بدلا غستن کے دے ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء یقیناً اللہ تعالی نہ پٹی گی باغمانی شیز مکہ کی نہ پاسمان کی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خاص اللہ ذات دے شکل نے جوڑی استاسو پر رحمن دوین دستاسو کی سرنگ چواڑی لا الہ الا ہو نشت واقتار مددگار سوا داغنا العزیز الحکیم زورور دے حکمتن والدے هو الذی انزل علیک الکتاب خاص اللہ ذات نازل کرے تابانی کتاب منہ آیات محکمات باید دی کتابنا آیت ندیخ کارمانو والا ہنہم الکتاب شاسل دی کتاب ندیم وَأُخَرُ نور آیت ندیم متشابہات پٹو مانو والا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ نا کسان چدائے پزنوں کی کگلیش دے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ نتابداری کی دائے چکم پٹھو مانو والی دے قرآن دے کتابنا ابتغاء الفتنہ دپارا دلٹولو دفتنے بخلقو کے وابتغاء تاویل او دپارا دلٹولو دحقیقت دائے وما یعلم تاویلہ الا اللہ ان پوئی گی باقیقت دائے بانے مگر یو اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به او کلک کسان پہ علم دین کیا یخوئی زمگ ایمان دے پدے کل من عند ربنا طول دی زمگ رب طرفنا وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نہ قبلی مگر خالص عقل والا ربنا لا تزغ قلوبنا یا ربا مکدے زمغلنا بعد از ہدیتنا پس دائن شتام تا ہدایت کرے دے وہب لنا من لدنک رحمہ ارو بخی منتا خاص پل طرف ناک لکوالے بدین انکا انت الوہاب یقیناً تو بخشش ورکون کے ربنا انکا جامع الناس اليوم اے ربا یقیناً تبراغنڈے ٹول خلق دا سر وستا لا ریب فی چی شک نشتوائے کے ان اللہ لا یخلف المیعاد
یقیناً اللہ تعالی خلاف نکی نخبل وزنا. ان الذین کفروا یقیناً کافران خلق لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم اشر نشی دفقول ددینا مالون ددین اولاد ددین من اللہ اذا اللہ عذاب نشان الشیم اولئک هم وقود النار ادا کسانم دیدی خشاک دور کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال ددی کسانو پشاند حال د فرعونانو دای کسانو چې مخکرایینو کذبوا بآیاتنا دروجن گن لغی زمغایتنا فاخذهم الله بذنوبهم نونی واللہ غیلرام فعذاب سراب صمد گناہن دائم واللہ شدید العقاب اللہ تعالی سخت داور کن کرے. قل للذین کفروا ستغلبون ویا کافران موجودہ ہوتا عذر دیتا سبم کمزوری کڑی شہب دنیا کی وتحشرون الى جہنم ویا بغن کڑی شہ جہنم تا وبئس المہاد بد زیتیار کڑی شہ جہنم. قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا یقیناً اشتریتا اس دپاران نخد عبرت پائے دو ڈلو کی چیو بسر مخامخ شل ببدر کی فئتن تقاتل فی سبیل اللہ یو ڈلو آد ایمان والو قتال کو دالار دین دوشت والی دپاران وخرا کافرتن نوبل ڈلو کافر یرونہم مثلیہم رائے العین لیدل دی حقیل را دشن خبل پلیدل دستر کو سرام واللہ یعید بنصرہ من یشاء واللہ تعالی اکلکی پخپل مدد سران شال چوغاڑی. ان فی ذالک العبرۃ لأولی الابصار یقیناً پدی کشتا خام خال عبرت خاندانو دپوئی لرام. زین للناس حب الشہوات من النساء خیست شدے دپار خلقو مینا داسی شدی زڑے واڑی شازنان دی والبنین و زامن دی والقناطیر المقنطرہ و خزانی دی جمکڑشی من الذهب والفضہ دسرو زرو دسبن زرنا والخیل المصومت و سنا سعرب والانعام و سعروی والحرس و فصلنا ذالک متاع الحیات الدنیا دا طول سلگا نفع دا جون دنیاوی دا واللہ عنده حسن المآب واللہ شرع خاص غسرا خیست زید ورگر زیدلو دے. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم تو آیا خبر درکم زتاست بڑیر غر سراد دا ترشینا للذین اتقوا عند ربهم جنات دپار دائے کسانوں سے تقوائی بگیم پنی ضرب ددی جنت ندی تجری من تحتها الانہار بیگی بلاند دائے والیم خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پائے کی وازواج مطہرت و بیبیان دی پاک ساتلی شیم ورضوان من اللہ ورضامن تیابید اللہ لطرفنا واللہ بصیر بالعباد واللہ تعالی دن کے ریخ بالبندگان لرام. الذین یقولون ربنا اننا آمنا اغا بندگان چاہیوئی یا رب آمگا ایمان راوڑے فاغفر لنا ظلومنا نبخنوکم تدگناہ نزم وقنا عذاب النار وبشتم دعذاب دورنا. الصابرین و صادقین دغن کان بندگان صبر کو ان کی اور اشتیاء ان کی والقانتین و پورا طاعت کو ان کی والمنفقین و خرچ کو ان کی والمستغفرین بالاسحار و بخن غفتن کی اللہ نا پوخد پیشمنی کے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو گواہی کرے دا اللہ تعالی چی یقیناً
نشت اختار دبندگئے مگر آغدے والملائکتو گواہی کڑی دا ملائکم اولو العلم و خاندانو دا علم دا توحید قائما بالقسط شپورک لک دی پہ انصاف لا الہ الا ہو نشت واقدار مددگار مگر آغدے العزیز الحکیم زورور دے حکمت والدے ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین چی قبول دے پریز اللہ صرف اسلام نے ومختلف الذین اوتوا الکتاب و اختلاف نہ کڑے ددی دینائے کسانوں چی کتاب ورکڑے شوئے الا من بعد ما جاءہم العلم مگر پس دائنا شراغ لے دیتا علم بغیم بینہم دوجد زد دینات نکورنے ددی کے وَمَن يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَچاچی کفر کو دلّا پایتنو فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ یقیناً اللہ زر حساب کو ان کے دے فَإِنْ حَاجُّوكَ کدی بیام جگڑ کی تاثرہ توحید کے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ طور تو ماخو تابع کڑے اخپل مخاص اللہ دران آغشا چیزما تابدار دیم وقل للذین اوتوا الکتاب والامین اسلمتم اوا کسان تاشی کتاب ورکڑے شرے نور امیانو تا آیتا سو توحید منائے فین اسلمون کدی توحید منی فقد احتدو یقینا ہدایت مندو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ او قدیم خوارون یقیناً تابانے صرف رسولیم واللہ بصیر بالعباد واللہ تعالی دن کرے بندگان لرام ان الذین یکفرون بآیات اللہ یقیناً کسان چی کفر قید اللہ پایتنو ویقتلون النبین بغیر حق اوجنی پیغمبران لرا بغیر دا جرم شرعینا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس اوجنی کسان تشائی حکم کی فانصاف سرادن ورخلقنا فبشرهم بعذاب علیم نزیر ورکدیل بعذاب درناک اولئک الذین حبطت اعمالهم دا کسان دی برباد شید دی عملنا فی الدنیا والآخرہ پا دنیا آخرت کے وما لهم من ناصرین نبیدید پارائی سوک مددگاران علم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب آئین گولت آکسان تاشی ورکڑش تابرخد کتابنا یدعون الى کتاب اللہ راب للکید اللہ کتاب تا لیحکم بینہم دید پارائی چی فیصلہ کی دی ترمین ثم يتولى فريق منهم بیا مخڑی اور ڈلد دینا وهم موردون و دیری مخڑون کی ذالک بینہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات دا مخڑول دی پدی وجدی دیوئی حشرے و بندرسی منتور دا جہنم مگر اصور ریش میرے لشرین وغرهم فی دینہم و دوکور کرے دل را پبارد دین دلی کے ما کانو یفترون خبر ایچ درو جوڑی دلی غٹ ملیان فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیم نسرنگ بئی دلی حال کلچ منگی راجم کودا سر وستا چ شک بنی پائے گے شک نشت پائے گے وفیت کل نفس ما کسبت اپورا بور کریشیا نفسا عمل چاہی کڑی وهم لا یظلمون پدی باعث ظلم نشی کے رہے قل اللہم مالک الملک تو اے اللہ مالک تو بادشاہ تو تل ملک من تشاء اور کئی بادشاہی چچالو واڑے وتنزع الملک ممن تشاء اخلط بادشاہی بزورا دشان چواڑے وتعز من تشاء عزت ورکے شال چواڑے وتذل من تشاء ذلت ورکے شال چواڑے بیدک الخیر استعپل اسکٹول خیر
انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو پارسی بانے قدرت درون کے. تولج اللیل فی النہار، ننباسط اشپا پروس کی. وتولج النہار فی اللیل، ننباسط روس پشپا کی. وتخرج الحی من المیت، اور وباسط جوندی لراد مرنا. وتخرج المیت من الحی، اور وباسط مر لراد جوندینا. وترزق من تشاء بغیر حساب، اروزی اور کہت چارچ غاڑے بے حسابا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، ندنی سی مومنان کافران لرا دوستان. من دون المؤمنین، چور تیری دوستانی دا مومناننا. ومن يفعل ذلك، شاشو کداکار. فلیس من اللہ فی شیء، نرد دا اللہ دین دا اللہ دوستانی نبیس اس کے. الا ان تتقوا منهم تقام، لیکن کتا سزان ساتے دری نزان ساتل. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَيَرَدَرْكِ اللَّهُ تَعَوْسَ دَخْفَلْ زَانَّا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، خاص اللہ تدیگر دیدل. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تو آئے کپٹ ساتے آئے چستاسو پسینوں کی یا اخکار کوئے، عالم نے پائیوان اللہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ذکر چی عالم نے پائے سدنوں چی رسمانوں کی اوبائے شریز مکہ کی. واللہ علا کل شیء قدیر، اللہ پارسل بانے قدرت درون کے رے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، پاک رشوب ممی ہر یوتن حق عمل چی دکڑی د خیر عمل حاضر کڑے شوے. وما عملت من سوء، دارنگ عمل چی دکڑی بد. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، ارمان بکی چپ ما بین دے نفس و ما بین دے بد عمل کی مزل ویلرے. ویحذرکم اللہ نفسہ، ویردر کی اللہ تعالی دخبل ذاننا. واللہ رؤوف بالعباد، واللہ دیر شفقت کو ان کے ببندگانوں. قل ان کنتم تحبون اللہ، تو اے نبی کہ تاسو من کوئد اللہ سرام. فاتبعونی، تابداریو کہ صرف زمان. یحببکم اللہ، اللہ بتاو سرمینوں کی. ویغفر لکم ذنوبکم، وبخنبو کی تاستد گناون استاسو. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالی بخن کو ان کے رحم کو ان کے. قل اطیعوا اللہ والرسول، تو تابداری کوئد اللہ و تابداری داغد رسول کوئے. فَإِن تَوَلَّوْا كَتَاسُ مَخْوَعَوْ دے تابدارینا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخی کفر کن کو لرام. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، یقیناً اللہ تعالیٰ غرکڑی آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام. وآل ابراہیم اولاد ابراہیم علیہ السلام، وآل عمران اولاد عمران علیہ السلام. علی العالمین، پٹول خلقو. ذریتم بعضها من بعض، داخو یو نسل لے بعض پیداشی دبازنا. واللہ سمیع علیم، واللہ تعالیٰ سوری بار سپوئے رے. اذ قالت امرات عمران، کلشوئل بی بی دا عمران. رب انی نظرت لکا، یا ربا ما منخت کڑے تالرام. ما فی بطنی دہغا سیچ دما پخیٹرے. محررن ازاد خدمت دین دبارام. فتقبل منی، نتی قبول کے زمانہ. انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تار سورے پار سپوئے. فلما وضعتها ارکلاشی ازی گولا غیل رجینائم. قالت رب انی وضعتها انسا،
نوی ویل یا ربا ما خوزی گولا غد رجنیم واللہ عالم بما وضعت واللہ خبرو پاغی زنان شدیزی گولیوام ولیس الذکر کالانسان خند اغناری ناشدی طلب کو پشانت دائی جنائی شدی لورکریشوام وانی سمیتها مریم ایخیرن مانم یخیر دل را مریم وانی اعیزها بکا وذریتها ایخیرن زپنائی وارم دل را پتا سراؤد دی اولاد درام من الشیطان الرجیم دا شیطان رتلشوینا فتقبلها ربها قبول حسن نو قبول اکراغل را رب دائے پا قبلولو خیستا وانبتا نباتا حسنا وزرغن اکرا پا زرغن والی خیستا وکفلها زکریا وسپار لدائے پالنا زکریا علیہ السلام تا کلما دخل علیہا زکریا المحراب اور وقت داخل بشعایت زکریا علیہ السلام خاص عبادت خانے تا وجد عندها رزقا بمنددائے پخوا کی رزق قال یا مریم انا لک هذا دور سوے مریم دکم زینا تعالی دا روزی راغلے قالت هو من عند اللہ غیر وصداد اللہ دا طرف ندام ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یقینا لا روزی ورکی چارچی وغاڑی بے حسابا ہنالک دعا زکریا ربان دوخ کے دعا غفتا زکریا علیہ السلام نخبر ربنا قال رب هب لی من لدنک ذریتا طیبا ویلے روا رو بخی ما تخاص پل طرفنا بچے پاک انک سمیع دعا یقینا قبل ان کے دعا گانوے فنادت الملائکان آواز ورکدتا ملائکو وهو قائم ودیو لاڑو صلی فی المحراب دعائے غختلا پخاص عبادت خانہ کے ان اللہ یبشرک بیحیاء یقینا اللہ تعالی زیر درکی بیحیاء مصدقا بکلمت من اللہ تصدیق کون کی بھی خاص کلمی شد اللہ طرف ندام وسیدن و سردار بئی و حسورن و پاک باز بئی و نبیون و نبی بئی من الصالحین کاملون کانونا قال رب انا یکون لی غلام وی زکریا علیہ السلام روا سرن کی ریشی ماد پارزوئے وقد بلغنی الانکبر و حالدار سیدن مات زوڑ والے وامراتی آخر و خزم زمان شرندران قال كذلك الله يفعل ما يشاء والوتا ملك بس دغسي الله تعالى كي سجواري قال رب اجعل لي آية دو يا ربا وقرد ما دپار وخاص نخام قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمضان والوتا ملك ستان خدارا خبر بن کے خلق سلام دریر وزیم مگر پہ اشارہ واذکر ربک کثیرا و یا توخبل رب لرڈیر وسبح بالعشی والابکار اور تسبیح ویا پمازی گری کی او پسار وقتی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اکم وخشو الملائکو اے مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک یقیناً اللہ تعالیٰ تو غرکڑے اور تے پاک ساتلے واصطفاک علی نساء العالمین اور والے درکڑے تا تاپ زنانوں دخل کٹولو یا مریم اقنتی لربک اے مریم تابداری کوا دا حکم دا ربستا واسجدی و سجدی کوا ورکعی ما واکعین اور رکو کوا سرا دا رکو کون کنان ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک داش ذکر شول بعضی دا خبرون دا غیب نیم
وحی قومنا دریتا تا وما كنت لديهم انت حاضر دری سرام اذ يلقون اقلامهم کلچ غرد واللی خپل قلم نپنہر کے ایہم یکفل مریم دی مقصد دا شکم یوبا پالن کید مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون انویت حاضر ددی سرا کلچ دی قرنے کی جگڑا کولا اذ قالت الملائکۃ یا مریم کم مخشو الملائک یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ یقیناً اللہ تعالی زیر در کی پیو کلمی سراش دا اللہ دا طرف ندام اسمہ المسیح عیسی ابن مریم نون دا غد مسیح عیسیٰ ازوی دا مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ مخوریز وی پا دنیا و آخرت کے ومن المقربین و عباد ازدو کرشون اللہ تعالی ويكلم الناس في المهد وكهلا او خبر بکئی دخل کو سرا پغیق دمور کی او پپوخ عمر کی ومن الصالحین عیوذ کامل نیکاننا قالت ربی انا یکون لی ولد ویل مریم یا روا سرنگی کی ریشی ماد پار اولاد ولم یمسسنی بشر اور لاسن دے لگو لے ما سرائس بندان قال کذالک اویل و تجبیل دغسی بین اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کی سچو غاری اذا قضا امرا کلچ ارادو کی دکولو دیوکار فإنما يقول له كن فيكون يقينا ويغيته شان عوشين ويعلمه الكتاب والحكمة وتعليم وركي أغتد كتاب وسنة والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل ورسولا الى بني اسرائيل او غزی باغ رسول بنی اسرائیل تان انی قد جئتکم بآیت من ربکم ناغویل یقینا ماراولی تا استا موجزہ استاسو در عبد طرفنا انی اخلق لکم من الطین یقیناً جوڑون زتاسو لرا دخٹونا کہیت الطیر پشاند شکل مرغانو فانفخ فین فکیکم پائے کی فیکون طیرا بإذن اللہ نشبال وطن کے مارغ داد اللہ بحکم وابرئ الاکمہ والابرص اجوڑوم زد پہ مورنا پیدا شیڑن نوبرگی والا وحی الموتا جوندکوم مزمڑیم بإذن اللہ داؤن دا اللہ پہ حکم وَنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ او خبر درکم متاستپائے شتاسو سخراک غیر استوم وما تدخرون فی بیوتکم واشتاسو جمع کوئے پخبلو کورنو کے ان فی ذالک لآیتا لکم ان کنتم مومنین یقیناً پلیٹولو کے معجزات دی تاسو لرا کتاسو ایمان روڑائے ومصدقا لما بین یدی من التورات اگر ظلم زو تصدیق ان کی رائے چھ زمان مخ کے نازل شوئے تورات
وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ او حلالون بتاؤ سباز آئے حرام کرشی بتاسو وجئتكم بآية من ربكم اراوڑی ماتا اس نورم دیر موجزہ ساسو ضرب طرفنا فاتقوا الله واطيعون نویر کوئے دا اللہ نا زماتا بیداری کوئے ان اللہ ربی وربکم فاعبدون یقیناً اللہ تعالی زمان رب دے استاسم رب دے نو بندگی اغل خاص کے ھذا صراط مستقیم دا لار دنیغان فلما حس عیسیٰ منہم الکفر ارکل شخ معلوم کو عیسیٰ علیہ السلام در خلقن کفر کول قال من انصاری الاللہ ویویل سوک دی زمان مگر تیاکون کی اللہ تزانیز دے کئی قال الحواریون نحن انصار اللہ ویل حواریون ویل خاص مرگرو مگر مرگر تیاکون کی اللہ دلارے آمنا باللہ منگا ایمان راوڑے پا اللہ واشہد بیاننا مسلمون اور تگواش آئقینا منگا خکارتا بداری کون کیوں ربنا آمنا بما انزلت ویل دی رب زمون ایمان راوڑے پائے چتا سے نازل کریم واتبعنا الرسول وتابداری کریم استاد رسول فاکتبنا مع الشاہدین نولی کا منگا سرد شہادت کو ان کو توحیدنا ومکروا ومکر اللہ اور پٹ چلو نے جوڑ کر دی دپار قتل عیسیٰ علیہ السلام اور پٹ چلو کو اللہ داغد بچ کولو واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ بہتر چل جوڑوں کو اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک نکلشو اللہ عیسیٰ یقیناً زتا پورا اخلم ورافعوک الیا وراپورتکم دیوازان طرفتان ومطہرک من الذین کفروا وپاکم تعدرات کافراننا وجعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا اگر تم کسان درشستا تاویری پورتدائے کسان نشری کافر الى یوم القیامہ تر قیامت نزدے پورے ثم الی مرجعکم بیا بخاسمات استاسو پیشین فاحکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون نفیصلہ بکم استاسو درمیان پائے خبروں کی شتاسو پکی اختلاف کوئے فاما الذین کفروا نو کافر خلق شری فعذبهم عذابا شدیدا نعذاب اور کم زاغی در عذاب سخ فی الدنیا والآخرہ فدنیا آخرت کے وما لهم من ناصرین نبیدی لائسوک مددگار وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کسان چیمان راوڑے عملون کڑی مطابق دواہیم فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پورا بورکی اللہ دیتا ثوابون دا عملون لریم واللہ لا يحب الظالمین واللہ تعالی اسمین نکید ظلم کون کو سلام ذالک نتلوہ علیک من الآیات داش ذکر شول بیانو منگا دل را پتاواندے
چاہتنا دا توحید دا اللہ دی و ذکر الحکیم و نصیحت حکمت نڈک. انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً شان دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش پنیز اللہ پشان دا آدم علیہ السلام نے. خلقہ من تراب، جوڑ اللہ تعالیٰ دلرا دخورنا، ثم قال له كن فيكون، بے اول آغتا شط یو انسان مشواغ یو انسان. الحق من ربک، حق آغی جاستا در رب طرف نہیں. فلا تکم من الممترین، نمکے گاد شک ان کو ڈلنا بحق کے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، نسوک جی جگڑ کیتا سرا پدے حق کے رسو دائنا چراغ لیتا توحیم. فقل تعالوا نوائدی تراشیم ندعو ابنانا و ابناکم، شراو بلو زامن زمگا و زامن ستاسو، و نسانا و نساکم و زنان زمگ و زنان ستاسو، وانفسنا وانفسکم و مرگری زمگا و مرگری ستاسو. ثم نبتہل بیاباجزیوکو اللہ تام، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، نو بغاڑو لعنت اللہ ذرا پدرو جنو خلقو. ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً داشر خامخا بیان دے حق. وما من الہ الا اللہ، ننیش داخدار دبندگئی سوک سوا دا اللہ نام. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً اللہ تعالیٰ دے زور اور حکمت والے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو کدی مخواڑوں یقیناً اللہ تعالیٰ علم لرن کے پو فساد کو ان کو. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، وائے کتابیانو تعالوا راشیم الى کلمۃ یو کلمتا، سواء بیننا وبینکم چی برابر دفن ومن زمگا ومن ستاسو کی. اللہ نعبد الا اللہ، کلمہ دارا بندگی بنکو سوا اللہ نام. ولا نشرک به شیئا، ان بشرک اللہ تعالی سر. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نبا نصیبہ زمگا بعض لرا اختیار مند شریعت اللہ نے سیوان. فَإِن تَوَلَّوْا نُكَذِيمُ مُخْوَارُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، نوائدی تگواش تاسو یقیناً من پورا مسلمانانیو. یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم، ولی جگڑی کوئے تاسو پبارد ابراہیم علیہ السلام کی. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور ندی نازل شے تورات انجیل مگر رسول ابراہیم علیہ السلام نام. افلا تعقلون، ولد عقل نکارنا لے. ہاں انتم ہاؤلاء، خبردار تاسو اے دغ کسانو، حاججتم فیما لکم به علم، جگڑی کو اے پا خبر کی چی تاسو لرا پائے لمشتدے. فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم،
نولی جگڑی کوئے داس خبر کی چنی ستاسلا پائے بنے سلم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی کی پاسو تاسو نہ پوئے گئے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا نو ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما لیکن کلک پر توحید باندھے پورا تابعداری کو ان کے وما كان من المشرکین نو د مشرکان دلنا ان اول الناس بابراہیم یقینا دیر نزدې دخل کو نا ابراہیم علیہ السلام تا للذین تبعوا خامخا کسانو چراغ تابعداری کړي وهذا النبي والذين آمنوا ودا نبی رسل آسو ایمان راوړل سلام والله ولی المؤمنین اللہ تعالی خاص مددگار ایمان والوں وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ غاری یوڈلا دا کتابیانونا چھ گمراہ کی تاسو لرام وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ان گمراہ کی دی مگر خپل زانونا وَمَا يَشْعُرُونَ او دین پوئیگیم یا اہل الكتاب لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ایک کتابیانو والے کفر کرے دا اللہ پایتون تورات وانتم تشہدون حال دارش تاسو پائے لم لرئے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل ایک کتاب والا والے گڑوڑ کرے حق پخل کبانی پسود باطل وتكتبون الحق وانتم تعلمون ولی پٹھوئے تاسو حق و حال دارے شپوئے لرائے وقال طائفة من اہل الكتاب اولی اوڈلی دا کتابیاننا اخبر مرگروتا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار ایمان خکارک ہے پاغیسی شنازر شیر پر ایمان والو پاول دروس کے وکفروا آخرہو بیا کفرو کے پاخر دروس کے لعلہم یرجعون دید پارائش داخلق واپسی دے دننا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم او خبر ممن دیشا ما سوا دا غشانا چتابداری دین استاسو قل ان الہدا ہد اللہ تو یقینا ہدایت سے خود اللہ ہدایت دے ان یوتا احد مثل ما اوتیتم آیا اور کیدیشی بل چاہتا پشانت دائی چتاو صدر کرشے او یحاجوکم عند ربکم یا زور اور کے دیشی سوک پتاسو پدلیل کے پرند ربستاسو قل ان الفضل بید اللہ تو یقینا فضل خدا اللہ پلاس کے دے یوتیہ من یشاء ورکیے چال چوغاڑی واللہ واسع علیم اللہ فراغ فضل والدے علم والدے یختص برحمته من یشاء خاص کی اللہ پخپل رحمت خاص سرا چال چوغاڑی واللہ ذو الفضل العظیم واللہ تعالی خاوند الفضل ومن اہل الكتاب من ان تعمنه بقنطار يؤديه اليك اور بعض کتابیاں ناغ سوکشترے کتو سر امانت کی دی یولو یا خزانہ نادا کی بہتاتا ومنهم من ان تعمنه بدینار
آواز دین آدی کتب امانت اور سر امانت کی دی او اشرف ہے لا یؤدیہ الیک نے ادا کی تا الا ما دمت علیہ قائما مگر صبری شتے داغ پخوا کی الاڑ ذالک بانہم قالوا داد دی وجنا شدی وائی لیس علینا فی الامین سبیل چنشت پنگمانے پخوڑلو زمان دامیانو کی سگنام ویقولون علی اللہ الکذب وجوڑی دی پا اللہ تعالیٰ بانے درو وهم یعلمون دی خطویم بلا دا سندا بلکی من اوفا بعہدی واتقا چاش پورا والے کو دا اللہ پا لوزنو زانے بچکر دا خیانتنا فإن اللہ يحب المتقین یقیناً اللہ تعالیٰ خوخی متقیان لرام ان الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا یقیناً کسان چی اخلی دا اللہ پا لوز و پا قسم نخبلو دنیا معمولی اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ دا کسان اس برخد ثواب نشت دی لرا باخرت کے ولا یکلمهم اللہ نوا اللہ دی سر خبرے گئی ولا ينظر الیہم یوم القیامہ نبقول دیتا پرد قیامت ولا یزکیہم نبپاکی دی لرا ولهم عذاب علیم اور دل دے عذاب درناک وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ یقیناً بعض الذین خامخایا اور ڈرا تاویخ پلی جبی پا کتاب لستلو لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ دل پر آنچ تاسو گمانو کہ پاغد کتابنا وما هو من الكتاب ونراغد کتاب دا اللہ نا ويقولون هو من عند الله ادیوائی دا اللہ دا طرف ندی وما هو من عند الله او حال دارش دا اللہ دا طرف ندی ويقولون على الله الكذب اوائدی پر اللہ بانے درو وهم يعلمون دی خبوئی ما كان لبشر ندی مناسب یو بند لرا ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ چورکڑی آغتا اللہ تعالیٰ سے کتاب او فیصلی او پیغمبری ثم یقول للناس بیاوی دے خلق دان کونوا عبادا لی من دون اللہ شیطاسو بندگی کو ان کی مادرہ سوا اللہ نام ولیکن کونوا ربانین لیکن دیوی خلق دا شیطاسو خدائی خلق بما کنتم تعلمون الکتاب پدی وجہ شتاسو خودن قوید کتاب دا اللہ وبما کنتم تدرسون اور پدی وجہ شتاسو نستل قوید ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا اور حکم ندر کی تاس دغ سے بندہ چونی سے تاسو ملائکو لراؤ پیغمبران در خدایان ایامرکم بالکفر آیا حکم در کی تاس پا کفر کولو بعد اذن تم مسلمون پس دینا شتاسو توحید منو کی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او کلشی واغست اللہ تعالی پوخ لوز دا پیغمبرانو
لما آتيتكم من كتاب وحكمة خامخا چی درکڑے ماتا استاس کتاب و پوید دین ثم جاکم رسول راشتا استا رسول مصدق لما معکم چی تصدیقون کی دائے کتابون چی تاو سرئی لتؤمنن به ولتنصرن خامخا ایمان بروڑے بدغ رسول و خامخا دا مگر تیاب کوئے قال اقررتم ویل اللہ تاسو اقرار کوئے دلیل واخستم على ذالکم مصرین اقبل وے تاسو پدے باندے زمان لوز قالوا اقررنا دیم اقرار لٹولو قال فاشهدوا والله فرمائن گواش تاسو وانا معكم من الشاهدين وزستاوسرهم دگوائی کون کنیم فمن تولى بعد ذلك شاش مخوارو ددی نبی تابدارینا پس دی لولنا فاولئک هم الفاسقون دا کسان پورا فرمان دی افغیر دین اللہ یبغون آیا سوا دین دا لانا دا خلق لٹیم وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حال دار خاص غلرا تعبیر یاسو چید اسمانون عظمکا کیم طوعا وکرہن پخشالے و پخفگان یا پخشالے و پزور و الیہ یرجعون و خاصق تبادی و گرد ولیشیم قل آمنا باللہ وما انزل علینا تو ایمان راوڑے منگا پا اللہ و پائش پا منگرمان نازل شیری وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و پائش نازل شیری پا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد دہغم وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و پاغیش ورکڑشو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا والنبیون من ربهم ورکڑشو نرو پیغمبران تد طرف درب داغینا لا نفرق بین احد منهم جدائنکم پیمان روڑلو کی پمندیشا کی دینا ونحن له مسلمون خم خاص اللہ اخلاص کو ان کی ومن يبتغ غیر الاسلام دینا اور چاچو لٹو سواد اسلام نا بلدین فلن يقبل منه اشتر قبول بنکرشی داغنا وهو في الآخرة من الخاسرین اور دیوئی باخرت کے پورا ناف دا پورا زیانکارونا ادے وی باخرت کے دا پورا نقصانیانونا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم سرنگ توفیق ورکی اللہ دا ایمان حق قوم تا چی کفر کری پس ایمان روڑلو دلینا وشہدوا پس شہادت قولنا شأن الرسول حق دا رسول حق وجاہم البینات اور اغلی دیتا مخکار دلیلنا دد حقانیت واللہ لا یهدی القوم الظالمین واللہ توفیق دا ہدایت نور کی قوم ظالمانتا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ دا کسان ددی سزا دارا چی پدی باندی دے لعنت دا اللہ دا طرفنا والملائکت او دا ملائکو دا طرفنا والناس اجمعین دا خلق طولنا خالدین فی عامی شبیدی پدی لعنت کی
لا يخفف عنهم العذاب نمشیس بکرے دین عذاب مقرر دین ولا هم ينظرون نبدل اسمهلت ورکدیشی الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر آکسان چی توبہ اکرام پس دینا واسلہو عمل نیک فإن اللہ غفور رحیم یقین اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے ان الذین کفروا بعد ایمانہم یقین آکسان چی کفر کو پس ایمان روڑنا ثم ازدادوا کفرا یا پاخ پائرشو بکفر لن تقبل توبتهم شربا قبول نشید دی توبہ وحد وطلوز ساکے اولئک هم الضالون ودا کسان دی پورا گمراہان دی ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار یقینا کسان چی کفر کرے عمرشی بداس حال کی چی کافر وی فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا نیشرا قیشر قبول بنکرشی ددید یوتنم ڈک ازمک اسردر وَلَوِ افْتَدَعَ بِهِ اگر کدے بدلا اور کی پاغے اولئک لهم عذاب علیم دا کسان دیل عذاب درناک دے وما لهم من ناصرین انبی دیل ایسوک مددگار